Memwache. Ya no ma. Mentio. Ya no ma. Na apomo te saying. Bacha yo. Within. Bacha mi di ya sando. Ya sando. Bacha. Good. Ya free in the baye. Bacha kromase. Agri kromase. Bacha. Ano pawia asembe na mo otoa yen. Maa Akosem so. Bacha mi da asima. Bacha mi ta asase bi wa ya bi. Mi ta asase no na. Mi ta asase no free. Na na malise ho no. Ti mi si ho ma si dan. Na mi nyan si ye. Ana ewo ma me koya na obi abeto fa na si mo. Me dabre no. Me bi sa o mu nchira me ti wa na me se metete akwa ne prakwa bi oyes. Ti me di tasa akwa ho sai. Bra bi ya fa no afed. Afed. Ne papa din ne Patrick. Ya fa no Patrick pa chamo fanchami yo. Pa chamo fanchami. Ya fa na Patrick ana ne papa din afed. Papa din ne afed. Omo fi ya bi ho no ma. Te me kwadru ya no. Na afed na gosu ya ho adwuma. Ana me say bra. Mesumie pito okromase na me say what aba me ho be no pito. Na ya no nim say masase no no. Ana obeto ho obeto ogusu ya ho adwuma. Ada ho na makwa. Wa mfime ma bisa sa be 4 times. Ansa na asam ya waka jam say. Enti na waka cha na papa say ma onfa o ma onta asase ma mbuaye no. Enti na be asase ma wan. Mbuaye. Emmuwa. Enti na bebre eti omukro a omunti nzango no. So oto asase ma ntafo a no mo di bibi basa bi ba ono. Asase no e da no asase ne timi oda na me say bra asami o kan me menya aboa o. Na me ka kire mo ate say nya papa na to asase na ma no. Asase na na mo list na to ma me. Wase na mo list wa asase wo ho no. Na me say asase na mo list na to asase na ma me. Enti enkansa ma me bu mfo. Wase na papa na to ma me timi ni ha me sa na omuya me nsa na mo ya so adwuma na ba ko ka kire nsa wan twaso. Na ba ko ka kire me say me hwe na me hu ne papa na ma no kwansa ombe. Enti mi da asam yiko chami no mo. Ekobo chami amane. Ana chami ni kontomini. Isan ko bo hin na woton ma me no so amane. Una hin ne tu no fase. Aya ajanto ama yako chami no mo. Ana yakobo chami ni kontomini na amane. To mo fry afer na omo fry ne ba na amba. Ne papa na bae. Obaba bae obaba say asam no wono na asam na akula no wonim kasa enti me mfa ncha no bi nsibiu ana me say ne wan kasa nchira no na asase no hwe no wan ko obiu de ba bi o ya adron de won stop yo no ti chami no mo bisa na ne kontonyi no bisa na say wate ana wate de mamenika wan kasa wanti de mamenika wan kasa o so bejum adi mbaya de Abraham ana museminko ana mekoye temi koye metwa moye sa mentu bianka me san koya omo san to asan dia beben baby ana me krambo me ka asem omo fam omo to dia beben hono ana me san ko hu chami still sa chami kanya nsa waka kira no na de oya na hoye enti me baby a me pebia me fan ko na me say Muna mbuto wo ajanto na to asase na mama na ohin ne bedi ya na mo ya chami na me de betum anim ana mo so mo gi miska na mo koyo asase no so na me se asase no bebi eda na ye na ma tena mo bi ade akoma asase no na samba na samre tum anim na samo se bebi apa me fa nkwade a sana me enti mo no mo se mo hwe ono mo se o ma kan abre te last ababi me se sa anwia de ba Oya sana kwan bi eda wase yemfa wamba mi hono no wasi kwan no menya kwan fa me sisa me fa hono ma menya kwan fa mba ana me se me panyi me di anya eba masase no so na kobo chami na amane sai me sra chami no kan kira ne sai baby me asase no so baby odi aduan bo de ni bench no won tutu mfro ho
enya sa me de yin be fa so abaye no mininas me be abaye asama ama nti want to turn from was chami ni so obona amane no was say or they want me to turn from some me one dia me to travel no chami ni say obi asase so wadua de wan kan kira no ama no so was ope kwaya de anwia fa so asansi dan ya block kwaya no na hi e na wodi anwia ne befa ente kira baby si wo ana me ma papa na woton asase ne ma me no ne ufa se anto no na me ka jan so won po bi no betu abe no de be ya amenya kwaya fa no nya sa osimi de fa no body no ma onti ase ti papa no se chinchira me fa na ya masase so na me se da bi one day one po bi no betu abe no ana ope obi no betu abe no otu abe no wie ya a me di anwia ne fa so ne bane frame phone so aka kire me say abe na me ma betu a me timi di anwia be gu on me kan ho say me ni na say me si asase ne so a obedwudwo me se sika obedwudwo me say na ntwesere na nkwase Jonas na ntwena sana obedwudwo me why na kai so obedwudwa wo say na nkwase fo etwitwa na ntwena ne ba no afedo no ne ba no Patrick no na ka kire me sana frame phone ka kire me sana me say asase na ya media ana obedji fa sansi hundai ase afedo wasan dua bode wo asase ne so nyina me nya bi mfamfa asa to abe awie ade manwi afaso a wo se ho na chem se emeto abe na no wo dua ya na abe no me ba ya no na mama bi ena do asase ne so to moto ma me tua mama ne ka bode ne ayi nyina wo so na metua ka wo be to bode ne benchi ne nyina agu ana aija abe no na abe no me nya ba bi mfamfa na mato abe no ana we wo san ja me se sa me nim na sa me si asase ne so a obedwudwo me odiskame dwudwo me se de na nkwasifo dwudwo na ntwena me no and enye adwuma na me kwaye case ti me kwaye case no na omo fra omo si ari ni se me fa na number ma omo na me di number ma omo na mo fra omo fra no so omo hia Afia na Nkasa Patrick na Nkasa o papa ma na anko o mami ene o papa na kwaye no mo kwachi o mami no papa no mo so mo yisha akra na mbra to mo yesa mo fa akra na anko no mo be no mo se yentra anka na me ga say manyia egu asase no so anwia no me ba ya no wo yi baby anwia no go no wo sesa anwia no kakra bia de agu nchan edi grade abe yi kwan amaboa so go wo san de aboa no so ini me bi odi aboa no wo so de aye kwan no so wo sesa de aye ne dan no san de ho aboa no go timijima de ana panyimpan do osafola no pesini no ana ka cha me sai aboa na ayi ne de obesra me a wo so de ne nsa aka o ma bisa no wo so no na yi kwan no mo san so oye so yi ni a wo yi kwan contractor wo yi kwan wontumi nkasa ne de wa fom na nkodo obe ka cha me se me mfa aboa ne ayi no amfa nche na asase no yan hwe bebi a wodi akoduro na engineer yanko twade engineer ona engineer mbesusu asase na mai ana me se ande mate so wakan stadium mate ama asase ne na asase ne de meji ana o se ande yanko nti yakwa de besi bia nti ya meme koye omo anko nti meme koduru ya na me ka kire savia ne na me di enyimpan number man inspector ni number man na wo fry nti wo fry no ana wo se wana ma ne kwan o na ma me kwan se me mbra wo no nti omo hwe no omo ka asase no so omo hwe asase no omo susu masase ma nti engineer answer just me ya permit na me ya permit no wie ti me ya permit no wie na engineer say oba be susu masase na ma to oba ya no oba ya wo susu asase na papa na pie every dem ho no yam say no ka jana say one primo mun susu asase no say want me nkasa sam no so one primo mun susu asase no enti asase no eyemra menen na call police station I na muka so ye nyina be ye permit on am be enti one find document ni na fam bra na okofa bai na mo so mo hia no pe ye fan say office on enya ha na mo hia enti one fam bra office o so on kwanda one kwa china
to mo so masase ma me na wadidi Akoma masase mu be pray baby odi ayi kwan no omo ka chance ohonye kwan baby odi ayi kwan say ohoye kwan ohonye kwan te ohoye masase nti adechi en omo so onko one brown no so onko ti adechi na me ko ho no me kodo ye no omo say wa ba ho no wa ba ya no wa ba ho no wa amfa krata na odi ba ya na ye fake en odi ba e fake na odi ba e wa amfa papa na amba nti omo bisa nso ohini be na to ma no wa ntiman ya no to omo asisi in krata na to ho so onkofa papa no mbra no mo ye permit no ma no ba permit dem ye kwa omo so onya fa mba e nti na no mi kwa ya no wa sandu do baby asan start block masasi no so abeto in then 4 days so be ye so adwumo so be ye den o wono me bisa na wotimi di matam saa ma ye papa na kasa no enam say ye pese ye nchi ne ba no efre sad down no me kwa ye case me ho ne bio ne papa na so legina ho wotimi di matam saa ma sumo bisa won kwa ye adwuma wo so a iso di ne pako na chi saa na obisa no kwesen ama ne pako na be ba am na say asase no so won kwa bio iye ma dwen se mbesi fence wall wodi ne measurement abemenza ade asusu ade atami down se me yi ni bisu me ni mayi na no be ka se mayi na no ne was one tiase china ena mi ono wasi sami ya de 1000 waso a obese ne 1000 me dua kube waso watu kube na ade ni dia bedua so enti asam no baby a adrun de me hu na misiba ya na misim badam na mo aboa me na mo agima sase ama na asase no de se on fire won ka say bi a ya ton wasase no e de ama no enti men koso wa yesu bibi ma sisu dan ma sisu dan aboso enti emu na wote ana say onti na bi menyan siesie wo to yen fie say ni ba twa me to ye 2014 finance 2014 pachai wo to free hwan nsem akasa me to free Maurice na to free no ono ne kromu ho hene me ba cho me to ya na kromu ho hene na omunya si ohene wo se wo hene ne ye hwan ohene ye afana ohene na nkasa me nim ne di e fan na chami no ana me ne ben okay enti chami ne ye friends say ono su ni no no su mi ni de friend chami e friend na okay Maurice na wo to asase no woni ho ya busu asase ya na ya busu asase to no Maurice ya busu apani ba chai and no ton asase de ma 2014 me ba chai full plot half plot and as a quarter plot me obeti o to asase ma ka cham se bi aka na abrufu me say e bi aka me ntia se full plot half plot and as a quarter plot and your toma wo a bro half plot a bro half plot okay na say na wo no wo kwaye na wo kwoto half wo kwoto fu and as na kwoto quarter plot me kwa no na me say me to half no say bia ka me ngi nka me ho ngi nka ho na me ye pito da chim de ba bebo ba be ye ho no pito okay nti ga kwoto half plot but entinkamu wo mutete ye no entinkamu wo nti faka ho na se sovia ni no esusun fa nka me ho na me ntua ka okay half plot no eh satam na ye 25 and to odi ka me tua 35 million 3,500 bacha and I was o tua ye no o ma receipt me ba cho ba me allocation people your allocation on your receipt to say what could your best school fees na yama receipt or my receipt or man or yeah allocate a plan allocation na man wa ma receipt ye dia dance say wo koto half plot but entinka mu bi ho dia ka ho ama watua no so sika wa ma receipt bia ba cha ni na wo ye ni na bu okay na enti wo to ye mfie say ni 2014 ba cha na wo si wo dan si so enya be say okọ ho enya say me ba cha me to ye no 2 weeks time na me say ase na we see okay Maurice no da so ti ase na we film me ba cha Maurice no o ti ase na wa yamre ne wo fa se Anto no si baby asa no bedru bia na Anto no ndi echiri okay enti
uto ye na edisan ya sana Alfred papa nso ye beton bi ama no ana wono de no wo na sase no wo hoda dansa wo koto de ono ka je mi sai afan sai da na ne bani se wo be twetwa me sika na me ne kasa ne yireji fo no ka cha me sai asase no omoton ma me no omo oya ono oba no edie enti na ode ama ne kunu se ne kunu so nsiso dai asase wo wasase ne ye ono oba ne de ana abusu ande enti ka mu na ye na ono ne de o si asase na me ankasa ma to no omo abusu amu de enti na ode ama ne kunu se nsiso dai enti asase na ye abusu ono oba na abusu ande ene se ka obedwiri wo fie na gu no abegina sase because say ansa no omo betete ya ye de ye beka se ebi akemu no na tese ya titiri nyina ama na kasa asase no nkoa ene she mfimfiri ho baabi so ti ase aha enti ekwan bi a na baabi a Alfred no enso ba besi dan wo sifia na wo do me ba cho metimi kasa afidie ni se no na akase aha me ba cho baabi a Alfred ne si dan na ya masase Alfred ni si dan ni bi wasi a omako tena mokra enti wafa wo asase masase no fa asi ana baabi a ye kwan na ebe ye no ho no de ai asi dan across kwan bi anda ho ono de mi dabra na de aye kwan I see no de mi dabra na kakakra na asande aye kwan mafa se tinka mu no so no abesi ne fie ana aha ana asande me ha plot no dabra na asande aye kwan na sabe no ane yure no ka say wo wasase ne kra ne ye ne dia ena abusuapani Morris Toma wo no wo ho enti wo ko hu no me ko hu Morris no say me ni ajanto no kwa afero ye ko friend ko cha me no 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 ye me ko hu no nti me ko hu no satam na ohin no so afia na omasi ohin no foforo ana ohin no bae enti ohin no ba ya bi omasi ya bi hin foforo no hin ba ya be ka jam so obi anje adwuma no ye nti 2 weeks time ana me ko to hin no so ohin na nim chami na nim sa wonbo ohin na ma ne sese ni se na wo ono ohin ni sai me gise me triaska ono kra asase no kra waje afrem nsam ohin ni so waje afrem waje asase na afrem nsam sabe no ohin ni kan so se no one start we develop it na ma to akara na ma duru lantern ana ohin ana chami ni konto hin sai me de me peka krambra ne yanko ohin no won na anse nkopa acho ana me pay 4000 2000 ana me de koye ti me de koye no ohin so obeji me 5000 enti ya kanya na mo se wasi yamprin ya chin samra ti ade chinye ana ya san koye enti ya koye no ana ya kopa acho no wo som ono so ma me hu kwan se me koye adwuma eno yi chami ba omu ya chami be no chami ba ko akramase na ba ko wo ya bi no yi chami na wo akramase no se awon ko hwe masase no se de yi a ti ye kodru ya no ena omu chami ne ba chami yi gi me 100 cedi ansa na wo ko asase no so to wo ko ya na ko bo ohin se de yi na obi adidi akoma asase ho enti wo bo hin na amane na ohin ne se wo be fra affair no enti wo fra affair no o se ade chia membra we koya was so fra affair na affair say wonyo hin bia wo ma o se wo no hin ni nyo hin enti wonko ma wonko wanko ana wo de ko police station so eno so enti me ntumi anka enti me de ko police station na mo say omo de engineer na ye de ene ye asase ho adwuma enti yanko fra engineer na engineer me de me ko be fra engineer na engineer abesusu asasam ti yakodu ya no ana engineer say me ni permit ti me ni permit de want me yan bibia ji say me ye permit ni wi ansa na ma ye na ayo bushapani Morris no to asase no e de ma wo no wono ene anto no a wayi ne mpabo ade ahye no atimi a confirm say no krese afa de yire no asase ene wo moto ma wo me ba twa yakodu police station no panyimpa ne bisa afa yire ne sai wo si asase ne yode o se me meboa ono anka ne sa na meboa ena moli na anto no so di mechi anto ne di mechi ko police station ho ana anto no ko bisa no wantimi ya no wa ankasa wa se me meboa wa anka ne sa asase ne ya wo die
And I say, now me phone no me my mistake sama record no ka me recording a come hu say me ka no kra pa say was assassini your mudi ente na ne kuna accident was. I see. Na ayi Morris ne buhia ni afredere no. Da bi. Se no so ye buhia asase nti say nye ne buhia ni ne dia. Eno a osi da be ka say asase ye ne dia. Ida so ye buhia ni anasa Morris ato asase no e dia ma afredere no. Eni dia enti why na mo mutumi tie se ayi afedere no enye ne busuani ene Morris na obia nton asase efa ma afedede a esi de na obefa wo asase fa esi de fie esi so na me se mo mbo ame no ya efesa ya ko ayi ya fa sai ya ko me ko ya engineer ya ko engineer ho no engineer bisa ne sai asase no ho na toma no wontimi anya no o hini be na toman one for hini krata mra wontimi ya no ayi saplan kwa no fire ayi permit crumble of fire no okodo ya mo say ya fake enya papa fake na ayi ne ba Patrick na wo threatening wo no wo se wa ye den ya o ka so obetwitwa ase de o twitwa na ntwena wo se asase no ayi o mu de wanya fie san about nya by 30 something. When you ona ye papa no first born. Oh, okay. Na ono ba wa ono na show papa efie na sia ma no na. If say ono na me kwato no last one na me be hu asam ne ba ye na me be hu say ne papa. Na me ni me say one na anytime bia me kwa bia ona ye ne papa de no ho adwuma. Na me nim ne papa kura. The last one na waka so be ye me kwato ye fa na chami ne mo anim ne konto hin anim no. Ana papa yi ne ho say one na ye one esi fie na nya ne ba no what threaten one we hunu ne biem me hu ne biu be bosu be say ni what threaten na ache be ya last year okay but if we one dey on sign ma ho emetete mu biem now your fans every start am no osan bae ye severe ni na wasu pila no engineer so ansan kwasi sipila na maame was o maame ba no eni severe ne kwasi sipila na anwumbre woni ne papa san kwa ya kotutu pila sinya na memba ne nyina awo san kotutu pila sinya na afro aha na ebra wo ko hene ne gi 2000 no wo wie ye no o ye pipa bi edema o ye pipa de maame no ka cha me say wodi ayi alekese ne ayi ne bebra mi wodi alekese ne when met or abeji alekese ndada no na oye fofra ma me ento ameye na ntakwasi kromo ho no ntakwasi kromo ama na omakwa twaja atum na fie ho no ma ti ama entimi nko ho na ne so ohene foforo ba obasa agi usika foforo si eyi no ohene foforo ba woni krata bi ono so be ba abaji usika se ono so aye de obeye de ama me o ma me krata na o ma me enya hello hello Mr. Hello Mr. Anto hello beme na na ho ye de ya da nyame ase mano pa me fe wa nye bone me ro ba bi na de na ase ba beto banim ye fe no ya sando mo wotompito awa agre kromo ase na wo se 2014 oto asase bi free Morris ewo ho na woguso a wo si so efie no o si ne dan si so no na wo re bi e fe no afeden so aba be si ne dan si asase kro no aso me pa che wo minim se Morris aron empabo de ahyew moto wasase de ama obi a ye fe no Alfred Messi Morris waton asase edi ama ore bi a ye fe no Alfred obi ado koso nje ye go cancel ama kasi pokwa adere hello Ose why na ton asase no why ye can say ya sando why na ton asase de man no why
no. Dabi Sando ya pito ura no. Why na to asase ne man no? Okay. Wo fa na to man no wo ye nkrata bia wo so wo ye de man no. Wo ye nkrata bia wo se ye e de ma wo bia wo to asase wo ye man no. What was as the man we no or ye and crata man no? And yo na me patrol na ya half plot and as a full plot. Abraham, what is a take a mood yo, na say o bibi e dia dance here say, wono no maton asase dia ma no dia. Ene na Alfred no, why na ton ne dia e de ma no a watete ma mi. Ono onipa. Ono obi o ma no. Ono ana kuza obi onipa. Ah. E say asase na woko, asase wo wura. Enti esi dan na Alfred bi ko obi asase so, wonya sa akokodro no wa abra wo bi anton hwema no. Ah, na kasi kwa bele. Nje umama ya to ebuke be ya. Ni ebu. Me pacho na wo wanya kwan anabra ehunu Alfred ana. Na. I wonu Alfred ankasa face to face. Wo na da. Mene Tito no ya ko cancel. Dabe ho de wakwa Matias ye wakwa cancel. Ye beba baby sese mo ko cancel no. Okay, mu de mo ko cancel no. Cancel for se den. Cancel for the day. O mo jisui. O mo jisui me hu se e wo ma me no. Edi abete cancel for be buja. Be sin jama no. Okay, me da say e wo ho enti cancel for be pachi wo. Mo ko cancel no enya be say ni. Bosu me say. Hey, I Bebo sume nine na wo mo hye sabre ban e na wo mo beba bebu Alfred ne dan na free mami asase so. O mo kan say ye dia. O mo na di iti ano e wo kan se bo nsem. O mi say yo ti mi say ya be ti mama dia amano. Na se cancel for ka ye no me pacho mami kwa no mo ka che na na se wo mo ma afanya ne ho entiase se ba bia wo didi akono nya ne de enti wonyae wo ma hia Alfred na nkasa cancel for dia ye nya kaje ko cancel no e de ya taxi e ma cancel for no e bai o mo sofia ma ngwa ko to kwa be ma no ba gwa o mo to kwa e wa atase no the kasi for no be sure e un katanya pa mero e dey kasi for ni e se mo se mo ba be ko ji mama e amano na me pacho cancel for na mo hwe no na so abrantie na Alfred na asase ba ye ntijai wogusu da wo ha mami wogusu da wo develop ne de kwapem da ban ena mo betimi aba ba yi na free ho ama pitowura enye na sumdwie because abrantie ne gusu a wo ye de wo ye no me say me de me kasi for aje o mo je sika ama o mama sofia for me no ama ya kai ama e be so da se no e si o mo say ye wo ni mo no eni mo e o ma eni mo no e ma me dia kasi for no e sa ko o mo ka asembia bio wo mo meka asembia bio no na make yi o Bosumi 9 moko wo maba be hwe ba bia wo mo se da bi maame unifo Alfred ne difo Alfred anye hu an stop e ogusu ye Bosumi 9 nie wo mo ma ye no be me na anto wo ye follow up akoho akokai wo mo ana na bi utie me tie pa skibia o magi bia no ye tia ama wo ma abetusu e mo say no asafo de dani mo no e ma me dia e kasi bono taking charge ana me kai ache wo mo be taking charge ache e bi kra dwume bu o mo so da so Bosumi miensa enan
what mami say no ho ato no akaka so for ba mu yi enka offer the hawa e kwot the baby but because of one handle and what sign at the abate be say what say akwa council for no akwa kai wo mo say there was say wo mo ji hu sika no mo be ba ba ye no wo mo maye nti wo mo maye okay me no Oba say me tell me kuja no na council for e do mbe ya me be kuja no on me bozo no me da say ene we dey yabo ama ne preko enti we bomodi ase oba wo be say de nanim no makọ because abrantie no wo ha ne pa na me pa cho mi bi say Alfred onu na Fred na say Alfred yire ene nana Morris boy bushia na Oti down so tell me say oya kwai so tell me say oya kwai wa mu so wa mu de dani de nke de say ni mu a de gbogbo de down e de ma mi down mo batimano e be ma ni mu ka ke huza omo baba betia man de na me bi san say wan ti ye me say Alfred ene Morris omo bo abushia because omo bo abushia nti asase no mutimi baso womo mo abushia dia ya mpradugo ya makwa akoshia wo mo yi Alfred otimi aka ni pakra wo ton ho de ma no nti asase no da ho no kokofa e asase no da ho kwa no akofa e ai tell o ti tata ti eton sama na ya oninia edu oninia ne mfafo ato asase be pot ya oh na che say asase no ho no ya bushia asase oninia je obi tutobi na ana Alfred mu fie wo mutiri edi hini ana wo mu fie mutimi de hene because ohini ni ho a mimi krom ohini ni ho akohia mi ntimi nkotwa asase nkotoni entimi manisa enti edi ana Alfred no wo mabuhia wo mu de hene enti wo mu so wo masase e wo tuta because wo mu dia asase wo ntimi ntwa asase be se 35 for 80 pro ento ni sa wa bra and the Ediosa. O kata dia ba kata kwa no. Asase nyane dia. Enti se mo botuma aboboano, se mo aboano no. Me pa cha ya Morris na gi ni sikadi. Morris energy sikani enu nti bomodi ase wa woro ne mpaboa de ahye wode a na se wonu na di nkan yakọ council for no mo se baby a Alfred aba be si ne de no enye na saase a bomodi ase oba wo bedi nanim ne nakọ council because wa kotwetwe ska ho no matimi akọ de omo so ombe ye no na aka se mo betimi aboa na wa na wa se mo boa no because mo ana mo ji hu sika madam hello Mr. Antwi bemena bebe na mi wo kumasi adum mi wo kumasi adum na bato dabi mi mo da mami na e ma mi hunu wo na nye mami ya na de mami Mr. Antwi su be kumi anopa wi ayo okay listen ono because ono se oya ya okay me baba ko jalo sa pepe why yo mate enti no abomodi abekwa ne pa president em sade Alfred ba Patrick Itrete no se wo bedwudwa ne sade na kwasefo odwudwa na ntwena mu ide na che se eni bre ya be eno ya kanti no o mo abentu enti o mo ayan dai di
so o ma me kejo no ya me nse buja no na e fu bo mte o mu so ta no dia no o mu ele na dai di bu kejo ma me da wa no ase ode na o bi se bibi me da wa no ase pa Mr. Anto ai we me we me papa me bi se bibi ai sando anka me bi sa papa ai bi sano ti ajanto aja wo de o tie pa nti wo de ka ne wo pese o kan ajanto yeko e ya fa nsan etwade district omo anka je mi sai me fa nko court do omo ni asem bia omo be ya biu do omo be ya na omo ya ma me no omo se oda no ba oda ma kan che say omo se fa me fa nko court do omo be ya na omo ya ma me e se papa no ye kan bi bia enye ye kan bi bia enye ye ti do omo ya na omo ya ma te me de court omo flow mo Hello, yeah, so what the difference here? Na oba essential na working wo kra de o menti bi anka esi wani be kwa wani manyam to o menti bi anka ti so mu akokodura wo ko a woni no kwa na o mo akasa ka che o say wo mu tiri nya mu hwibiem eno de wo ko no nka ho me da say Mr. Anthony ti do maame wo kwa akohu no wo se wo ba behunu no ne wo nko castle fo ne ko won ti de castle fo aka woso ba behunu no monko cancel for ho enti bu ko na cancel for kasi na nimu a na wono anso ama yahu se sei e na cancel for kai ote me da say ti ejanto me da se pa say ye fe wono wo je yeso ye twa ye homra sisi aye ba be de ma me nya bone me pa cho keonetifo makomu pen me nua be ma wo ho enti adame hu se mu yi video bi efa keonetifo akra bi ko wi inti menua no ewo honom no na mehwe amesuro inti mo se me de baba beto mo ni me se de be ya mo bebo am kakra okay afa mate inti we ye na tofa bom inti bomode ase ubechirechirem free soro adikosi form na ye hu kwan kro fa so ko ho e de na asie na kani nyina afa kire de asie ne se na me ya adwuma military hospital inti na mini soldiers phone bi din komo menua ni wie school na the results ne nso ye kama pa inti no papa ye say we de odi ne be ko soldier ana police inti ma me ne bi mu din komo na mo say me ntwen kakra the forms ne ba na o mato before now the forms no say bia obi bepe bi na obi ka say bi wo oboa inti ye ntwen kakra e wo mu ana me ofa ebe ka chem papa say wati sa akonya bi o mo si akonya bi aba na e ya abrochire tim papa ye no se na sika no e sen ti wo ka chem papa na papa say okay woni obetu ho anamo ono na se ge obi ne nete area ba ko ti ge oni ko otu kwan kakra nti ge oni ka chem me uncle say o ko school o Canada no wo ko school say na o sheki uneti ni ana omo nso papa nim se omo o ko school wo Ivory Coast by not knowing say keonet no de ne ho akoshem nti papa mu nyina ni mu say o ko school nti every month bia no omo ma ne nnuane ana e honom no nso de akoyen say wo refer obi ba nipa na aduane ana ono ne be feed you ansa na watimi adi na nya saa de a wonya aduane ndi e wo honom ti e girl ne de to me ofanim no oni ne free o de to me ofanim no say o okay ene saa de a obeye for now de ni sika nso yinti no oni me papa be di hu komo no ahu de obeye ti o ka chem papa na papa say okay ene say we ne kura forms ne mba na otu kwan ne kura ni nyina aye sika sem ye bia ana me papa pe sika de ne koye o de ne koye bi wa week ansa ne yatimi nua yinka month ansa ne yatene nka te na me say da de we am Mike o si ye de ana ne friends no mo nso bi frɛ me o wo say Mike o say membra we si minye say na say no obi o wa abrochire nso de o keka kire nkofo say ombra honum o bo obra we so bo obra ntimi de me frɛ na ne buafu me nti won pese obeti ma no mpo timutimi so wa friends ni munyi na esti obi ama ana omo ka kire say o circle of influence omo na omo ji wudi nti no frɛ omo ene bra
omo na beji wadi ama bibia ni a okan omo bupu omo ti na me nua na ye say okay ene wate ana ode ba me so o say na adwoa wo ga na wonton ayibia wo ye adwuma we say esa ye adwuma we say die wo ye adwuma we say esa ye adwuma we say die ene wo ba Canada kra na wo betimi aye adwuma ma say ska ne kra age wo Ghana na ebebro ama ya hwem papa I'm so okay mate tie na me yes me nim papa bedi hu nkomo me ni di hu nkomo papa say for now dey ska ni work account wo hard me nwa the pressure 1 2 and I be sister ono ko on friend me sister mpoda eya me nwanwa na de wo kwa yi de watimi ahunyansa pa no de ayesere ni ade ana ehonum no nso wo ho a omo na be connect wifi ama ayese omo phone omo na connect bibi ema wunya bundle ana se wo pese wa kwa abo ahonkra na wuntimi omo mutie recording na ansa na wo watie enya sa wuntimi nya ho hwe omo ana ebe kase na oso aka kase na oso aka so akwose nkwaso ma me brai pa we kra papa bi na boa ma me ba ono nkono omo che no na omo open nti ono nso dwane free hono aye kuo na wo hono edoso pa e wa Ivory Coast edoso pa menua no na nsem ho papa bi na boa me de oboa me wo mu no ono na obeche yade omo se ye won down line aye se de ode wo baaye no o hye na se inti lady na nam ne so aye koye no ye hye na se ti lady na o maame mane na anuane ama no aye ne kakra no ama ye bi ti lady no so maame ni mu se no maame ni mu se o ko school Ivory Coast ana onso mo nka o mo nsem nti no o mo nso ni mu se ne ba ni e wo school ma wo sua ade oni mu se ne ba ne nso wo ke wo na ti ni mu bi ana akora ne nso minnim de o ma kire nde we obesimi wo ye panyi kura na one wo kasa wo beba foma ye se o adwuma wo benya sika wo mu so na omoboa de we akora ne sika sa no wo ye panyi kura se den kura wo be ka se asema aga yi kan de se me yire me ho ye adwuma na menya sika pounds na bibia enfiri mu emba ene komonko a ti me ya na da na me phone nso aye de ye no ene say na me se menya koja me na me nkoye na moto no wifi ho omoto wifi ho no no akọ medru ba bia wo koye no wo nua no frɛw ho na ne ye wo no wo nua no frɛw bia wo dru ye no ye on frɛw big 6 enso afedi obe no asate frɛw aha to aso ho no free ho na ye hu ko dada mo ma mo papa timi nso de wo ko nti to aso free ho no ti oye no ni me kasa se me ye adwuma miensa wo Ghana yi de metimi aye sa adwuma no wo yi ho kra na mesa aye paata ma misika bedoso na msi de mic e no kro se obetra Ghana aye se de ne ma me mfa nko na msi okay mate ana me papa nso kasa aye na papa se wo de wate obehu de obeye na aye papa ton nsa ase bank awo o musika egu bank nyina me ma me de ne de nyina oyi ka ho eno kra na yesi ensun yo maame ensun ana o musi me ya adwuma na me de atetete minya ne de na o de kwan kwa do so se me de no e me de atete na me se okay ne da se ono so me ba we de o ya ade e wa adwuma ho ntino me ma wako na me se sa da o be ma wako ba se still na me tetete want to know bi afre sister nti wunya wo ye sure so yampa me se ade na wo busa me sa question oni wa den na aso eche na na ba bebre na me kra me ene ma me nka chetimi me friend na me wo obi o wa approach wa ka che nkofo ebi ana ne wo afu na oni me yi me ni wa ade me beku ana me nyu aba me hwese meku ana sen na me see yo mate timi de me yesa me kwa akohwe ade me njindi obi nso ba be ka che me say ni sen no nde wati yesi uduru ha ye wo say ye repu omo ye say omo hye wani ye ane ade na me sesa ti na agbo me hu ti na papa say we de we a me ka che papa na say ma obi a me daada wo ma wani nko ade na pese o ye ne ho na ja say we ka we na me see you da ma me makoda asini na ni me say ni ba kwa aburu chire
ko shake unit me koy papa ye no twetwe ska nyina na omode me koy ya ge na ono no enam ne so aye koy no on ne beda omma okoda hotel 2 days on ne beda me nchen e wo hotel ho ti na de chi ana ye ko omo office bi ehye baabi bi kura obi anka anche ase ate no ho hye baabi kura ti e ho na omo de wo beko omo de wo kwa e ho nde wo di kan kwa akotwe sika utwe awi omo nka hwe nkyerɛ na okɔ ti ye kwa sika nde nso ye sa kwa no de na omo de wo niam ani nyina akogu efie na awo kɔtena mu no eno aye se a 2-bedroom self-contained sanity na yakɔtena ho no ti omo de wo niam ani di nkan akɔ ho no na wo sa akɔ office wo na afi no mo kɔ kyerɛkyerɛ de wi adwuma ni titie o say o ga eno ye confused omo be confused until wa dream utena se na wo dream am say that means o pa kyerɛ say ukoye adwuma obi man so ne say wo ye adwuma wo man so na wo make money say wo ko obi man so ade na apɛ na say o say me pɛ say me nya sika nti na me tu kwan minim say me de anya nti na me kɔ baabi a no say de ye aha na obenya sika na say aha na menya sika say eno de we on besi biaka no why confused cross wo de wonim no afa pen ni paper obetwetwe yi bi wo yi so ase say eba me fa say Dangote ayi say ya na we ayi say na wo de we aba na we nso ayi say na why ni ma hyerɛn bebre eno no saa no wonya adwuma mpo fi say wo didi na won kra ye adwuma ma wo na woti wo wonya hwe me say adwuma we de menti ase no so wo de ye besa akɔ baabi o mbe kyerɛ mi mu nti omo kyerɛ mu ana me kɔ hɔ no ana me so okay mate ti still na ana get say ade why you confused ana na me so menti ase ade woni bibi fa no say o da bi me de me kɔ school nti no no ho adwuma na me say ye de me fa process mu nti no me ni mo hwe fa ho oboa on na ye kɔ hyɛ dase ne ye kɔ second one no omo so ono so I say young sister bisa ni modu kakra no o ma ye hye pa betena wanim baabi o mo de betena no kwa basa bi what wo me say ti wo nyina mo wo ha bi mo nko abrochi na me na nka me de me kan me na ma betena ha bebu sese ya ka se nka me de kwa abrochi ni bi nti ada na mo busa sa ansem we no mo nso busa wo ko e de na ye ka che na me chirechip sese ni no mo kan so we sure say sa na me say sa no say the way adwuma ni sitie ni wo be refer ni pa say aba no wanya say wo sika mu wo be nya say na me me twi ade say me twi ni pa ba asana makwa abro chire o say na me nti mo chire mu a me nua no wa ha no me say afa no wasi free play mu aba am say encourage you say there me akra ketu akra kasa asem we say che no kra na obeye ana mi so osum ho mi so osum na che mi twa ba ni a me nua na ebe ne nasi fin futuro ne mpabo akro ho horo ana odi be hia me na mi nti wo abrochire wase ame wa abrochire na mi nti abrochire ni no he me wase ka che so wa abrochire so ya minim de o maye no so mate na me di su na me te fom ho me se me nkompo me nkofie na omo pese omo di me nkonim ana omo nyina omo ti wo no sorry ene ye tu nti omo se ya de ba ko be di nkomo ti me na me de me su se me nya adwuma ana me nam wa me fa na omo di mechi ana omo soso de me ko ofie ho no de me ko nipa bebire ma ene da hall ho obi ad omo tomatres fiafia bi na ye nyina ye omo nyina business ededa ho no ene komo nko a mo mpaboa chelewate ne yinum ne gugu ekwa no bebire nti omo we fe wo ba no mo yi mpaboa ni nyina afiri ho no se de wa adwe o se ebi o ye de me beda ha kakra bi a ye san de me bekọ abrochi no ti achira wani me fa se watena mu kakra ba bi a 1 week 2 weeks bi no na omo nyina wa hu omo nyina se omo nyina agudan ni mu bi ti wo ba foforo na ye de wo edan kama bi mu omo de wo bekọ akoda ti wo beda ho age to se obi beba ansa na wo afiri ho no ka dodo ka bia ho
sanity ti wo ha girl no ye adwan say wo abafofo nde o mbegye wo so won tawe nyino mo ane besi bibia o mo ane be ya ma aduane odien o minya no wo Ghana wo no wo kra de no be mo ya ma no watwi awoka no yem papa adwuma ana ode ko na mse mai tie ho na na waba no ono nso no ntie ma girl no ana no wata di nachi girl no nso nsem obeka ache ono ti mitimu se girl no nsem na no waka che na ama wo focus na me dem yese me nya adwuma no ti ofa ha na edi wachi ofa wa kwotena se na wo odwen a na o ma betena wo nchen ana de na wo odwen eni kwan se wo odwen na wa besika mo wi ano no wo sika mo o mo ti mo no mo sika wo sika mo ano no wo yese misi mi wo sika mo yo mate ti ebi wo ha meta na so mo ye wo betra o mo de board nso besi wani mo na ate so se de wa ko school a wo sua de ye fofo na wo te from house ne so be so na wo sisi na ya oya wo sisi na ya oya aduane nso a wonya bindi se ga ni papa an fa aduane amane na anya de a mo bedidi wo beda kom adam penifo na wono mama aduane ni enwumre ebi wa ebo 11 enwumre 11 aye bedan afi ni yi omo wi aduane tujimi intos meko ebi wa ha no stew anajo 11 no stew ye be ye meeting no say no omo ma ye tena se be mienu ana 3 times tino time say ye bo betra from ni a chire we no time second time wo sa abeko third obeko ti ye be we bi wa 11 12 na fe na aduane aye ready tujimi intos any jeni asa do I say no still ni wonti no ti wo very morning sa Akoma de o very morning sa unya aduane bi end ana me say me ofa na say wo fre obi black obi ana o mo da me nchenti ba ko na opema asempa me di kura na ebi ka na bre yafa me say na me yes won bra na ni nkomo na me say o ma ye nya plan ni enwane o say adepa ye be diska pa ye be diska wa yinim intino you wani ye be diska o ma wani bre nko a be diska me say o so o kan za say me say bra wo bre pese obeko no say dey me diska nti adepa onya abotre na o refer nkofo ba e product na wo ton omo de omo say product ana wo ton nipa product enipa ye product omo o chain bi omo say wo di tu ko ma ya adwuma kra na ombre grass bi nso da ye nso ma ya nom grass no en na ye nom nso aye nom timinim se no na e dada chenyi ya adwun se ye ya adwun den yo ti bibi obi abeka bia no o mfa ho wo de ene se obeye ye o business ni mu sa na wo munyina o ma adwun ti na me pretend say me ye adwuma fi wa anti ase o mo connect wifi ma ma wonti o ma amenka inti no e wo se me sheda ye se me ye me se o me ye adwuma no ti afi o mo connect ma me o musika sei na maka inti no ma adwun aba ho se o e se de wa ye inti no obe no mama mpanyifo a na miusu me ba wa miusu nyina be hia me na mo ne wakasa o on se oba emu ye kama sei na me hwe o mo anajo to fe ye maduane die mu ye kama am see you mate iti adana me ye se mpese me ne me anko e kasa ye bi ono so no wo pe aba so on na eba wo se me mehwe na ye sei am see you anti me ba adwe se metwe me wo fa nso aba na nka me ne na ye den abo musa akọ fi se me ka bibi obi antie se wo bekọ nti me ne me wo fa ne ba enno sa na obedi machi ne ye kọ ana me chat na o se o na hot say na me ye me process was me timi free video come say o for na de me ya de ma ye busy say me boa baby e shekwa me free video call kwa because me nya buru chire no ana na machine bi nso si wonum e ye twen ti na ye kogina ho ti dipa no wo ye record na machine ye twen no odwen say wo ye adwuma e bia machines na ye adwuma na wo ye adwuma ti we bi obi timi busa ai ade na wo na me say machine a me ye adwuma wo e honum no sa machine na ye ye ofise se machine na anya kun na aboa bi kwatiam kwen ana no Maa Akos ana krama okra e be ka se
Unkwa abrochire bia wo Beti akoko kroko. Abrochi akoko bon. Na se beti go dwame. Mame. Na hini funa wo abrochi krasa na wo dwame. I see. Wa ko gina machine no ho. No true voice ama nipa kora pese wo ye de. Oba. Nti me fa me ho adwen. Ti me ne ga oba akora na ye no. Me ni jai na me taane ne ko. Ti me ni jai na omo ye se omo de meba panyin na ankasa. Na me ne nae. Ti panyin nso ye o se ko machine no. Ti en na ma me tie ho kakra bi che. Obi a na me ni ye close na me wo Ghana. Ana say adepa. Nti wo koto onua no. Na me say me koto no. Say ni say. Ti me mistake am here and say nka wose me ka chen say ni kwan say o true voice ma me back. E fa ho. Iti panyin ni tie. Ansa na wo atie. Ana ono nso ye say eh ti wo koto onua say ni say na panyin ti no say adepa. Wasa ade no. Ade a wo ye ebeba wa yimu a obenya sika no. Ana waka ade na kire na say we say enyi. Am so ebe me ka kire na ebema na ba. No se be mana ba sen ade a waye we sen no ono nso so wote kasa bia de oye panyin no wote kasa bia French o trio brofo ewo dien wote kasa bia enti no bibia ni wa ukrom wo ye siremunyo wo ye dien o bete o kakasa da ti ukrom ni sen o sa kasa na ebi kwa se ubetimi ada na ye se o sise ko tia obehu de nipa na ye kire ti enye easy se ubetimi afa ho trasa bedi nkomo afa ho adi wani eko enti panyi ba akwa oba ye ho no ma obekire yade no obehu de we obetimi arefe ni panaba no ne midi nkomo odu bebo omo kire mo kwan a befa so obebo adwene kase atu nipa ni timo u confuse na manaba ana empanyifo a me fan say edi yie wo sa business ni mu history bi normal ka won nsem ti ebi wa kwa sa empanyifo ne mso ba omo bobo omo din ba ye nti omo din ye hu omo dan ti na omo se o ene de empanyifo ne mo ba besrae nti mu nsiesie ha munye sei na omo nso aba omo ba na omo bobo wa chi bi ne ye mitolo malisha mitoni sei eh hu ko tu ne ayi we sei kura ase dada wo empanyifo ye de wo mbegina wani mu kura se ye che omo de no wo hwe awon kura na wo ye kama sen ho because okra kan empanyifo because Ghana empanyifo ayi empanyifo ye bi be ba wa se empanyifo be ayi ki onati fo empanyifo adi aboa omo empanyifo ya wo mo no omo free country be so na eba omo so omo fa ka bia so mo e fom na omo nam omo so omo gija omo ka ase ofie then say nsem basa eni na wadi ye na wo ba nam fom the coach upru mu emu futuru ena wo mo ye die penifo like say bia politicians and say bankers na wo mo ye penifo mpanyifo mo so mo di ye ewom nti ne yan hwe wo mo eni ebobo na skafo no mo di ye wo mo to so mo so mo chen da ngote mo ne ho nkro ne ba nyina mo chen wo mo so mbe ba no mo de ye hunu mo ye die no mo ma public omo so omo nkyere omo ho omo modie no omo nkyere omo ho ewo ho no timiam so okay mpanyifo abe omo nso ba no ma be yi sika bi a kyere ho na mikobie do bi mantimiam bi na bro ni akra keto bi ono nso business ni mu e say waduru hen ye wo level a ye se wuduru a wo sika pa then so okay matimi de ti ada panyi bi foforo on de yes ye shane down line oba be kire yade wie na ofre me na o se adepa de me kire na woti ase na me gina ho school for ofre me ba bi cool eye nti me call no wa afre me nua na anka ho o ma me nua no be frɛ me na me nua na adwen ase ya wie nti no me na aduru me na ofre me na o se adepa business no obeye na me gina ho hwe no me den ta ma me want to ni agina to me ne panyi me na me hwe no hospital mu ye yi na me a bibia me a ti maba no na me dwen ho se enke ye kwa akotwe sika no bank ti me na me se da o hwe ka we se no bi na meta ama wo o se me bai de me so beta ama me
na mse wo de jimiji be hu ana benz ne ho nkro ne bo se me peke ansa bisa na me de be ya adwuma na mse wo ni problem kra me ne papa nso di agro pa ti no me ya no me ne esre ko ti me kodru ya kwaya esa no winya nka me nya poison kwa nka me de ma ni udu enu mu wi nso no na me yi men na mse enya na nia de wi a yini sitie wa ha sei no me be hu bi enye easy Timiana mi so okay mate. Ti penini frɛ wo no. Penini frɛ me. Na me gina ho no. No say oh ade pa feel free na kasa. Ana mi so me dey adwuma ne dey no say wo mpɛ wo. Na wo Ghana na ye adwuma ben. Ana mi so na me ye adwuma sei. Na me say ye adwuma sei. Na me say ye adwuma sei. No say wow. Ana wo dey aba. Na me say ai. No say wo hwɛ na adwuma no ebe boa wa ye o kan ne kasa kwa ba na me menti ase won se wo ye panyi wo mu ntino enyim se me kwa kasa e bia me mpa obeka se obesa to me fo se me nye na den se na me ka me nsem kire no ono so kwese me ye den me free mu ko iso se de wi me sitie de ma me mfa metana ho no me obi a me bu ade me ho ofentie ma me mfa metana we se mu nse nye sa mewu ba wa anka ne sa o kan ne kasa kwa ba na me menti ase iti a chie na me say yo so o say wo be ye me say na me mpese obehu ma adwen no o say yo so be ye dia ye ron ho ye me kura me pese me ye gala bi o na me say sa me kura na me nipa bi ye gala no o say fa ne number ma na me ka o mi say eh obi ye say o mu we kan o be pe gala phone number ne eh phone number I am say Michael we free me na me say na papa ne ka che mi o by obi o scan o ka so pe gala na o say wonim say ayo mo yiye business ni mu bi wa che ni ade ade on do ma say na adwin ti na say mo na me te wa ha me ba ye na fi some wa hide me bibia bi enhu ne hwe ye enhu ne hwe na nkofo no wo chat o mo still so mo mbra den ye enhu ne hwe na say mo ana ni school father ono so no one ne ye wan say ana ofre me was say unim say me hu nwia no pick wo post picture bi wa phone papa ma kwa nkofa na obewu ana me say sa o de screenshot never send me no screenshot sa tam na ma me da hospital na me tino mi suye mama mi suye ankasa ana ma mi su hu a ene ejai amwa ohu me be fie no oteye ene oyale ye e ma ne so ti me asa tiwe na me sa ka kire na ene enye na me yi mani ma nka na me de che papa ti wona bo a wo ma wo free ho enkofo no bia omum nso wo kiwuneti ba omojai ayese bebire ni mu sa wo kwa abrochi wo so kwa wo nka wa no ntum wo be keka kire enkofo se wo wa abrochi omumra inti no wo be kwansa pan no ferry unyo obi a wo akukoduro bi wo saa de ne ho a na wo mfa bibia ho a wo be ko ba wa unyi akoduro bi a de ye ferry ni ade wo be ka kuro no de aye business me ba wo be ka kuro no ho e de aye business because bra wo koduro ye no wa ma obi enhunu se oh nka ne yesi de me kwa abrochire de na nso se makotom Q-net fo ni bia nti anya abrochire na me wo maresa se wono nso pese wo danda wo bi de ne benchi wo so wo abrochire ti wudu ho kra se ba ya wo be kofie no emu ade mi ko fra abrochire na e ba de a ene dollars yi chese euros yi pounds yi ene ehun ne mai ebi keka ho ti na chese wuntumi enkofie ai na bia na wo hwe me na se wutie me na wo nso sa ohawo ya ye nua baadwoa ka benedi a wakodie na wode ka na kosam yi bia na wo nso wa fabu mu sa bia wo kra de anya kwenet anya kwenet na emom no yanom yibi akonfo yibi first kabagiska yibi brani enye we ma brani enye we illuminati fo yibi bia wo nso kosia wo nkwansia ka nyame ka ketekete mapode ka wusia wo nkwansia wo nso wa fasa ha we mu bia wo betumi aba ene ye aba be she makosam dwumade so nti wo betumi afre production line
na ye ne wadi komo 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 and now 0245 301462 na eni ye ne nkomo to that we no so bi obi hwe na odi atu ne hofo adwoa ene ko ya wo baaye wo bi yakọ oma obewu enti ebra won so wo ka no na chese wodi save wo bi e de afri owuom anase osaye mu enu nti bomodia se unsuro na won fere se de esi aya adwoa de saa ne ebe ye wo de ne ye fa won kwa entu adwam wa bra won so try say wo be save obi e de afri saa ohaw no emu enti 055 260 1529 055 260 1529 and now 0245 301 462 wofra na onso yetie no aba no abeka wakosem enti adwoa wohia wo bi na enipa na oka se galamse de no omopani ba ko enye ono na boa wo ma wo firi ho da bi on de oka na kasa kwa na kire mi se me pa me nko se me adwuma ne nso a me ntena munye na obeta aba to aje me number oje kwa no wantimi afifi se wo frenye me ana me no obedi nkomo right obi na be enti once bi anu ato afa no abechia me na se wuduru ayaje wo sim wo phone everything o phone wo ho ba wo beduru ho na network no se Ghana sim nko ena ho nso esim nko enti ho no ye hene Ivory Coast ha obi akodi ho akodi ho na ewiase no ankasa no mi sika na nkomo bagie ba ya ma akoye me be nya Canada mu kwai enti no ya tonton ye mpon che ne ho ne ma ne ya pepe abosia kakra enti no ke ba be hwe so obenya abosia ma ye ne a na me se ma me Canada why na de na ekro na bribai sen was starting ya why na ye na krata no was starting krata ne yoda be me question see ena edi science na bibia go through so won ko was starting ye nche na me say Canada ye Togo ye Togo na what to me na watwe etumi aye nkrata am ya ba Canada ye Togo mame me mo bosi adi tu kwai te bosi adi tu kwai yakọ bank na ko bosi adi tu kwai because sabre no na me hunu se enye won ko Canada abroche US ni ade wo bia try ya ba fie ni yesa fie na num won tu bi nko wo de na awatwe aye bibia wie kwai atene abekọ Canada na de nisha ma fama no mi da me ma no anka bi cash我to be friend when you baby was me video calls me or move back oh wako na me say de nyame ase so okro se mama musika ni bie na akire mu amanya bie na mo de no kro de na nyame ase me na me ni perfect anya Canada afa wo mu ma ko baje obuo na me se buo na de o shai bi kush wa shai bi jan ene ye de na kwa akose ti se de wunua no edaada ya wo de wo ko ye no wono so be daada wo de ni nua pani eko edimi sika ko yan ka shi na me babo se ade tukwa na me de me tu bi enye yie ye ntwa ye homra sisi ento aye nkomo twetwe no so ebu akwa ena adwoa efiri eba ye na eye keuneti fuei na questions wo ho so ye nya nwie abra wo mu wa wo mu mpo aye frodondo wo tia me shoka da me ni na e koso ho anu ade so nya aduane ndi a me hwe kwa mpanyifo na ebinim bi twempna se me aho fe wo wo wukopie wo we se wutu wo jese wutumi unu se ampa ati a shelodu na jese wonya smoke ra enti no fa no break ti why na do wo free ho bai ho no kra kwanya wo fa so free ho no ho ni hia me pa yenko ene ne bra na me su ko ne ho no mo no me ni di nkomo no se wonde wontimi mboam de obetimi aya ne se wo betosem ama me ana me so okay mate wo don tosem mame to tosem mame no ana me friend me sister no video call ana o se
Nti yenua no oni say ti ha say ya bia na me di nkomo se me so meba na me say ai eh I say anyway dey na me say nka nkyere da do me sidawo enye sa say no so na ati wonum na ye ofe e ma me nka nkyere na me so wa boka ana san so yare ntino sister no so do you wate say okọ me papa okọ frɛ no ehie o ma papa hia no baabi ana me ni ye video call nyina no ana o record me na o de kyerɛ me papa say ni na me wo me ni ayi bia na papa so yo obehu de obeye ana me wo fa na nso frɛ me dem ta na me nya sem na ma me sister me hwa me sister na de ma no so efrem no se me ho te se na me se me ho nye no se ono awahu no de obehu de ebeye nti Nigeria ni bi me ya no ma hwim ayese me ni omo pre so 1 2 na me ni omo ko nti no afa omo we se de me so ma adwen na se nya ade a metenem ti 1 2 kan na ma foko kan na ma foko ti na afa de obi anti mi nka ma asem bi ebu omo ja ma me ko ba bia me pe bia anti omo na dwen won se omo ma me nko na radio omo nti ana omo ye papa ne ye se ni omo panyin ne ba na oni makasa ono nso ba na se obekọ na me se amekọ no se na obekọ no wo sika de kọ de na me se mi sika wo mo nti mo mfa ma me na me nko o se sika no wo de ato product enya ade a obenya bi na me se product be na mo de ama me se mo ma me product bia nti mo mfa me sika ma me no se sika de enya ade a won sa beka me ye den o mo se sika no me nsa nka nti no o mo beji product ne na de ama me na me se okay ti me oha na me papa efrem me ana o se me ho ye na me se dai no se shia me se why ready and shia me wo se ni se na me se me nimu kwa ne so ana ono nso nimu so sa nti aje se o ma nipa no bi na de mi sikam ti sikam papa de ma me dollar ni bi ana omo SSN no ma me omo woni pa omo sesa e wo honom na omo sesa no ma me omo de sika na ma me de ye you call okay omo de sika no e ma no na ode ye TNT e de ko na to se de wo kan de me ba bebe na